Warra, o le ka go dira eng? Ba o tšhela laptop ya ka mesi. Wena, nna ke tsebe gore o bolela ka eng. O ska ndia stela. Warra, ke re a ke tsebe gore o bolela ka eng. E re nna go tuwele ke computer lap go ngwala. A ke nyaka ba nraka mo sekolong. Computer lap ba tswaletše. O ne maka. Sam, why if I'm a library o nga njelangi tolo na madambu? Sorry my love, e be ke lebetse gore o sa le gone kwa library. E le kuni hembeleni. Ke go botša nnete. Why inga ntextangi back ke? Ranzo gape nna ke phele ke nagana ka wena. Ebile a se ke bone text ya gago. Ni ku texte ko tala ngopfu and a wu ri online mara u nga respond. A se gore be ke sa nyake go responda. E be ke le online ka o tsela. So a se ke bone text ya gago. Ni ku thembi Shem. Ka Sam mara wa nrhandza wena. Eya, ke a go rata Ranzo. Why swi feeling ku no ku fostela ku ba e ba ka relationship na mina? Ga o ngapeletse gore ke be ka gare ga relationship le wena. Ke tsene ke rata. Loko ku ri wa swimina sweswo swi vulaka ni pfumelele nta rhumini ya wena ntandla sleep over. Ranzo, gape gona bjale ke nako ya di-exam. So, go ka se kgonagale gore o tlo go robale kwa roomong yaka. Okay, na swi twisisa ke. Loko mina na wena hi heta ku tsala, ni lata ku mina na wena hi spenda a night together. Abe ba zwelete computer lap ba re ba lukisa computer. Abu zuri ene mo plane ba ka mara. Abe it's like my sisters have turned against me. Sam, a wu swi lavi ku ni khisa wena ne? Ranzo, nna ke kgone go khisa girlfriend jaka pele ga batho. Le go ka kwata ke na taba le wena. Gape nna ke tlo dira tša go kgatlha wena. Why ini endla so mara? Sese o ka re tlo thoma go ntena bjale. Nna a ke atlela gore ke dišana le banenyana mo university. Ke tletse go ithuta. Wow, a ni thembi ku i nga vula swi swa so ka mina Shem. Ranzo, nna ke lapišitše ke go rapeletšana le wena. Ke reka mokgwa o nyakago. Abu ziki dori ene mara go be ke khone ngwala. Nna ke mmotsišitše ka mo gore wa ya dumetše go shera room le Sam. I get no choice. E re ke no shumisa laptop ya Sam gore go khone ngwala exam. Yane ka tla ka e dira taba gape ke emišitše lulu gape ge Mantwa ka tseba o tlo ntlogela. Hai man, Mantwa ka se ntlogele gape nkile ka mo cheatela se ntlogele. Maja, awa, awa, gape nna ke tlo bereka wene. Awa, nke se no bolaya ko gape wena flo dula. Awa. Nna nka se dire mmereko wa basadi. Hawi, ke mangarile go dira mebereke ka gae ke mmereko wa basadi fela. Mantwa, ke ne le mathata ka hle, a ke ne nakong nyana go lwa le wena. Maja, awa monna, gape nna ke ngwala exam. Ke santse o ba ke bala gona jwalo. Mantwa, that's why ke re sepele o nyaka room ya gago. Keng, o nyaka gore ke tsamaye kgone go tliša lulu mo. Lulu o na le maatla kere, gape o ne o re lo shantšha le kgole. A ke re matla gona o a fa ke wene. Mantwa, o ka re tlo thoma go ntapiša jwale. Hai, ga gona taba, ke tshwanetse go lapiša. A ke ra o sa nrata. Sam, ko wena motho e? Ya, ke nna. Ga no wena bo re ke mang. Bjale gore o ne o thoma ka go ngale fela. Bothata ke gore a ke rate di-questions tša botlaela. Ke a go kwa di ntshang mara. Ke sharp, wena. Ai, le nna ke sharp.
wa thabiša go kwa seo ke a tshepa gore ga o sa chithela Mantwa ebile wa nkgopoja gane wa o tšhela laptop ya ka mo ka metsi na o se ke wa nga fela wena o kwele mang a re nna ke na le pelo e mpiso wena ga o tshepiše ka hwetse o ikolobišitše ka nnete. that is why nna ke phela ke nnoši a ke rate ke motho mo CaliToonz University. a ke re ga o sware batho gabotse nna ke kaona ke cheat ke thoma go gonana gore wena ga se o phase grade 12 ka tsela ya maleba o nyaka goreng gabotse ke nyaka gore o kopišitše gore o phase gape ona o machithane e re nna ke sepelepele ke raga motho nna o ka se ntere selo Maja a ke go tšhane yane semone le masepa shem ka mo wena wa talela wa rra Sam a na ke senga ka go e go share room le wena a gona ntho o ka ndira go yona papa o tlo dula le nna ka gang le ka mere ba go fitlhela ngwaga o fela a ke na taba gore o naganeng ka nna se ke se tletse go mo university ke a se dira unlike wena ya go rene mon a botse bona o nya gore go report go tsentse laptop ya ka wena ga ona bohlatse ba dilo tso ntatofatša go ka tsona a bona go ndeke do khumana ba fana se go do go tswa phela ba sho wena tsamaya kua o kwa o paletse go ngwala exam o gaegile ga se kgone o šomiša laptop ya ka go ngwala o ka roka meside exam tše ka moka ebile se mo ro mo loyo wa nya go passa way 1 o mpetša moloi goba ga o mpetše moloi a ke na taba ga o tše selo mo go nna mose se mo go do fetša go dito thata wena ba fana se go do kopantša no so a gona selo mo robala o khutše tla wa re faintela ka baka la stress e re nna ke noezela before go la mo tswa bzana ya Maja o šile phone ya gagwe a sa e loka ya e re ke bone e re ke nyako bona gore na a ntšhitšhele na ka re o sa ile ka kwa toilete jona mawe yes gape ke šile phone wa ka ke sa e loka yo gore Mantwa o bona di-message tša ka lelulu mo ke gona ba ntlhadile